Saudara, kerusuhan di Iran terus berlanjut. Pengunjuk rasa kembali berkumpul di kawasan Saadat Abad, Teheran, meski pemerintah meningkatkan tindakan keras. Protes yang hampir memasuki 2 minggu ini, saudara, terjadi di tengah pemadaman internet dan juga gangguan telepon sehingga sulit terpantau oleh siapapun, baik dari dalam maupun luar negeri. Data Lembaga HAM menunjukkan 65 orang tewas dan lebih dari 2.300 orang ditahan. Pemerintah Iran melalui siaran televisi negara menekankan pengetatan pantauan. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menegaskan akan menindak tegas para demonstran. Pemimpin tertinggi Iran menanggapi kerusuhan yang muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dituduh memicu ketegangan. Pemimpin tertinggi Iran pun mengecam aksi demonstran dan menyatakan tindakan mereka membahayakan keamanan nasional. Media Iran menekankan setiap upaya provokasi asing akan mendapat tindakan tegas dari pihak berwenang. Situasi ini menambah ketegangan di tengah protes yang terus berlangsung di beberapa kota besar di Iran. خون کسانی هم هستن که کارشون تخریبه. دیشب در تهران، در بعضی جای دیگه، ایران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan pemerintah Iran untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap demonstran saat protes anti pemerintah menyebar di berbagai kota di Iran. Dalam konferensi persnya di Gedung Putih, Trump bilang Amerika Serikat memantau situasi Iran dengan seksama, siap membantu pengunjuk rasa meski tidak dengan pasukan darat. Protes di Iran ini, saudara, muncul sejak akhir Desember lalu di Teheran dipicu memburuknya ekonomi dan merosotnya nilai mata uang nasional. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. Kita beralih ke informasi dalam negeri. 5 tersangka